Another Malakan Yam can as the other content by Run Lingua American online TV channel and while Shanga Jan Dangro Kapaiba Dek Ronkin Dangro Jan Dangre the Buckle. Banadiga Dana showed a ladder which cabin to POC Ka Guazadan Shala DP Cam Banajelin Kel Kajari Portamene. Kajari Portame Banarwach, Kadoba Dan and shall lat gwalo ka kwi Dr. Machar requested an shall request a can go the audio can a video recording the jalat man shall lat and 18 contin la jingoni can it contin la judges banajelinka jeri report me be contin ko kena kon lat ko rodian batin banakaling ko do dan de kon linga ja akan kon wen yami jirami jidit gwase me gore janojin de noir online TV channel de just support de subscribe go je ko YouTube kadere follow mu gwe ka Facebook bana mandan sholat gwas me bana je linkel ka do bana ci to ka ja alien le ja ka jawon yam andane dong de kon LinkedIn are which ka binti kwela la POC ci jojo no chinetin konti la jukume la denyi kenet konti la government ne self ke me yadit kenetin konti la nuretin tere which in binimi ka binti ci jojo no Ketemishi kana look ka gogdang ramkel milarwaini ka kwingun dengbong chatu ka gwas mishiwa karwani kona lade chala da juku menteni kel ke self ke me yadi deno karwani tidong den wade ka mat ke dong de kordere jennon ko doba dan ci kan lat ke jem lat kenen wonena kene gogdang charwach kala jen wonena ron kin jandang ro wi bakale me ajen wona danan bu kolmu di betoga je bu kulo to ko ron kin dangra wujjen dangra wi baro kere koro mo bi so sudan ci bu ñokol kor ñok ba ciajen koren jok ka video ni katin kon cha share ke cha ñok anas ka social media cha toto cha ka LinkedIn na mo ge jen wo jen dan an jak loy nen kon la jikume kan wertin tere wi ke bintiu jen jak loy den ko be jego ka chukana gorno bikan gogdang bikan yen ka jo machalat gwasme wa chadin connect ramadan antike kem ki kwar kem wa chikana gorno de kan gogdang de kan yen ko gogdang chelet ka dul na mo ki do kono cholo no gwal mishare leka mila na the palton mishare leka mo men chal ke shirind cha dul mo ka kore cha goro baje wangane tin ko la jikume ko ci gana gorno bi kana yarkeli wonna mo amale roda amuda kana wang awaci jikumi kana goro de kan gogdang ne taban pol de kana goro de kana kaf awaci aje pena netin content chunkel ka gogdang ke report ana chalat ka kora mishika gogdang kana kaf awaci netin wanci narwal cina protest shirma da ngai kone chinawe ka de nitin kola de nitin tiban kwana chono no SSPDF tin kwana chana ngai kama ka DP cam ko wa gogdang waje ke ko gogdang no wala dunya ka dora mi cere aleka mu kune dial kunala de tin ko barwani ko nan dala da munde ba ka lingatin nan mane ajan dana non rek an wen mo mi chinawe yone lo waje ke chalo ki chaje pin chinawe ko de na de ding de ka jo chane ti konti langani wan wen mo chinedi kola de ni chikan me ken kan nyoklo hina ajen biya kula ngaji nodi en kuma na mo kum self ke mi yadi de mo shedier ke tegnen kola nwore la diene wo bana ba kanak en wen mo shiga maji kan yo lali kan yo loina den chana cha kanak ka jeri pod link kola ma gwasme pe ga dana jites ni en chala no chine dang die shiga lutin gwasa dana na man ciga mai cikan ga loina ka ciga na cikan ga bar ciga ne tungane kana mu ka boti chala do shaga nan dolwal ka jen POC ka bintio so ne me ajen dana chodo lat ka kore chwa dwele chwa wang rai ko ga diara kon tin te chare le ka ko gwa de pay dwele dana shalat mi cin wero den dolten karyal ga jeka cha wang ke lu lo tele mi shidot cikana wang kan ne konti la dini selwe ke me yadit kelke kuma dan mala kuma nuwar mutare wi ka bintiu na me je na shiwa da lat cha ponde en gugdang cha janang cha yen ko ga gwal dan te tin tama ka ko ke situation dan le roda en wala
ko biya ko ngaje no raje me mumut ko continue an wala chen jan dangro ka pai badak wonkin dangro jan dangro bakel but ke report pan e chaling ke video no kon cha nyak online cha joje no chaje kef ka cha chinde chaje wang ke chaje dak na mo jen jak loy ne dial ka wang ke lo kelong ne to malet ken ga jambasni rewi ke POC ka bintu ngana nuri so kwai ka mandan bolat ka kor gwasin be a jeri podan go de nyawa kon kel very unfortunate long no chan wari ya nak no shop kudi kan jibon tidit mena gad bande cha bar ko ne timo ti dwai ka majre bulu ka medi kere bona medi to de kan shi na chicken liu agenda na tuwa na mo kadiktin kon shaden lat ka kuma self ke me yadit ka do budana shanen na nat rewike bintu bana more information bana ka link ka kor gwasan be situation je tedi ke mun shore lat na bana je link gwada danan shi information shi ga leverage ke ko right now ngore telab din mishanan mun no ngushin na chaba kidi ke mun shore lat nyok ngode so kuje money by update mite kami shi berage ke mite kami chaling ray rajadan and chalat ka kwi ko ramon ko mi di ci ko matot o ko la civilian kulin yin ton ke dini te te ka match ka civilian tele ka de tele ka match tele man mi te ka kulin yin gan ka kuma minnaka so na me agenda na shoda lat gwasmene wanne kabon Dr. Machalu dana chaluk ray which ka juba ajen ban lingwas men ko konti ka ngi kuma dan le roda bi update me bi ajeling a very important update kada yerun palpin bakaling da ka report dan chalat ba balan yemen point tin kona chiben ray which en mi gwadan lo ko lukten luwe sha look la look Dr. Machar take the cha yat pin medan ti kon diala ngaji no nene first by president Dr. Machar chine ka la different lawyer chire ka request kana la no the audio kana video the audio video recording de jalat gwalo request dan ti kana to gwasamo to kana ni ka jen chanka badake changa baro cha ja kamnetin kon tilane tila judges ke jilok no jikane tobo cha wargadien cha kafki application yen ka kore cha blad no cha tekadon wana cha la do cha rejectin wa ngum kana mal to on time ni ka gwade dani to go lukten ka jenna shangol bangwan ka pay badde ko ronkin dangro bakal ka lugan bangwan dien cha joje nodi michaluk cha togo tinedin kontila judges chikana no nene chikana reject kana tele audio ke video record mi balat ka kwi Dr. Machar kan Dr. Machar chenetin content re lok no won chakalen ko ne content re lok ka recording dien kana la de jen jodan lat kenen kan ga kwi modumi me cha to ne ken yam cha ja de pen tama the first by president Dr. Machar der lugo mo de jago by record ke do brand kan la ne je bare na gwini na me a ci kondi ala ngaji lun ko kor gwase ci we ne ka chenge da ne cha look to shop ka dokin one to ka lugan kwaru da bakal lugan kwaru da baro lugan kwaru da badak be ne ka jan lu kwaru bangwana ba do kule bin wakpinga je tame ci kon ne no che jojo gwalo che jojo lungo no lo ka jen wo ba lugo mo ba jeri ko de jente ketin wan ba na jugo no wiya kane wargane kane ke je ko ste ga dole te tan panken kan judges boka ni din kontilla ne sabke mi yadi so ka jen kujbisho na mo che jojo no cha dagma cha je look cha denied no be recording ka audio recording ka video recording be jalat so ne me agenda na chodo la no no cha look cha yo ko mi yo jok ka chang ndang ro de kel ka pay be de ko kin dang ro jen dang ro bakel ba lugo mo bay ñok mi ñor ke ñok so on cianga mo ba Dagma Char ba di tike be testimony de be jalam ñamnat ke ripo dana chalat ñok min bi ngay gwata me char jakrew rejak ñam jen dum audio kene video rejak rew de request mi ke top ko nena rayda man gora dara lat dara shu kwene je ka warga mi gor alo dara la miam de la written statement tinede content gwalok tila judges chikana nyoko mun lokane kane chine goro no bi kweni jere bok buru ani jina la jin
lora ni jin ka tugdu chaje denied na mo ke report ana chalat gwasmene so ka kan dang rotin konen chalok ke kan judges kan goro bi kanalat request nya makani chine goro ba lugdu ba recording ba jalat ko ne ko ken perken gaji na mo kel rawdo gwad me request ko dara written statement dara ko ne nyamnat chanyo ko mun ko je na mo so ti kana kona lat korodian amu kon ben kamal right now ka kuma self ke mi yadi kene dak ma cha me kon diala no South Sudan right now cheti ka good shape te gangan lara dia gang ka tin kona shi kon dial keling bane right now ne tin wan chiki shoot international community chiki shoot no dak ma cha ra lun ke je tin tin wan chiki shoot no South Sudan a chilo re kur ba look self ke mi yadi da in a state che me sha ling ne chiti ne jen ka accusation tin wan ke de lat ke no lat self ke mi yadi ka no majre which ka South Sudan ko bana big were kur so right now ko kamna buto ko konin tin be and nimi shi self ke mi yadi che goro bi malbe ben ko jaram dan lanka ka joga no ne mal ko lo ko jeno bi South Sudan ba were ko of course ngai kon diale no kir genetele ne tel dag ma cha tele jena ki tele je deini ajen mate no ka je antam mi che joje gwano tene ti we ko ki te kon je tok la ja gor no be ta dan de lani mala mo la ja gor no be je pet but gobe dan she ngaje no te ka right side ki che ko mes pela yo che je chut and then be self ke me yadi be logo no dara mal dara je gor no ajen ta dan de tinna but ya woli jogo no ne me shu gore je no be direk ba kon be nitia kan kudu no be kula ben sarenda ki bi kula no mala ta inke je la gwa ngwana ba kalat na George so kon man chalat ba kum America me chana je linga no kala do di tele rami mo me be ko kwa de je lat pele rami dan lat kan mal kel ci ga dak ma cha ci kan de man ci kala no lo dak ma cha Kenya chiga ga ko ngumi gar ke permanent constitution ga jamo ka permanent constitution jana dana kuna le boss so cha do mo cha lo kan na me je report dana go de nya kon kel an ban nyoko ben ke ban je another report be ta ga mal